PG, iya makasih PG. Nyampe jam berapa di Jakarta? Sepagi. Besok pagi. Jam berapa kan? Baca bilang, oh iya nyusul, oke. Paling kalau berangkat hari malam. Jam segini paling nanti malam sampai nyampe. Jakarta. Hari. Ntar malam nyampe. Ntar malam sampai nyampe. Iya, Bang. Nang kantor, jalan-jalan rek, mosok nang kantor terus. Ya, sekitar jam 7 naik kereta api, Intan adalah berangkat. betul. Jam 8 sampai Gambir. Hai guys, Tete. Kenapa nggak sama kemarin? Ada kepentingan. Mas Bayu konternya sapa sing nunggu dari kantore. Udah cilik-cilik ngono. Bayu udah di Jakarta dah. Kasih Jelireng 240 cah. Nyusul Watan B. Watan Welcome. follow Watan B, follow kantornya tak tunggu nih. Watan, oke. How are you Watan? Watan B, how are you? Wow, singa, leon. Intan kangen RT. Intan lah ya. Arep ngulon. Bilangin Sama dengan kebro nih. Watan, Leon King. Leon King Watan. Ya alhamdulillah bulan umrah kan. Cumi air. Bapak mau mencari kitab suci yo. Watan, Leon. Apa gitu? Artinya apa gitu? I'm fine and go ibu kota. Go Jakarta. Katanya gile. Watan Putri Candu. Watan wow singa. Leon Watan. Iya Putri Candu, Waalaikumsalam.
Lion, Batan. Iki apa namanya gimana? Iki apa tuh arti deh? Anu nih Batam nih. Makasih ya, Mas. Oke. Sehat-sehat. Siap, sama-sama Intan ya. Iya. Batan.